Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Union of Cook kam helpers PM Poshan. Lingba ki Nongyalam kala pentip ba kan don ka Jingïalang jong ki Nongshet Sngi haki school ki badan ha East Khasi district. Kaban Shillong ha Khasi National Dorbar Hall Mokhar Shillong. Ha ka shitarik unai weng arhajar pulai ha ka por shipho ba James Step. Banya keren halor ka shithi nak all Jingïalang Midday Workers Union ban penchai halor ki kam balade menteri. Banya keren igi school ki bompat pha ya ka bank account shaka office district school education officer bat banya theri tai halor ka jingpen kre nak pentai ki nongkit kam ki ban salet Delhi. Kum ka president Komjina Neng Presiden Jongka East Khasi District Nanta hangning edon lang I Sekretari Iba Mangkara Harjumati Bati Kong Sanita Kharpuli Iba Long Treasurer Jongka East Khasi District Nanta ba I member Jongka East Khasi District Iwan hangi minta Limba ke media dan banyathu seperti di para Nongshet bakani kalong kajing pentip Shapi ki para Nongshet Jasni haki school badon hako East Khasi Hills District Shillong bakandon kajing kenduk lang jongki Nongshet Jasni haki school haka puar shipau baje minstep haka shita lek benai khatwe arja arpulai hako national Dorbar Hall Mokhar Ipunta nakatpat nang ya pado panyawan yang tep syakadi agenda kashiti na all Jingïalang Midday Workers Union panpinsay halor ikam baladikai itu iskol dilompat submit yak account DSEO panyakren yak kajing penkre nakabentang kinong ikam banlet Delhi ban Milenti bakinda kini ki blok bangiladon ya kiles di bahap ko ka East Khasi Hills District ak milenti babaro na kini ki blok kinya poi knang ki SMC ki milim maulai maupan so yong mauklang mau sinram kin ursla mau kenro mau ringkineng bat kumju ya ki seorang idon kalis ini ya ki seorang lu milenti bakinya poi lang kani ka jingkhot ke jongi kani ke jingwan minta kalong bat pintip chapi baro blishwood